I-podcast yethu it's iWisdom for Wealth TV. Uzoyithola lapha ney'nkundleni zakwa-YouTube. Ungene ubangene. La khona kuningi mfethu esikhuluma ngakho yabo kodwa kahle lakho sikhuluma nge-financial wellness yabo. Because kwesinye isikhathi wena ke sike sicabanga sengazuthi ngidinga imali ukuze impilo yami ibe grand. Of which yes uyayidinga imali ukuze impilo yakhe ibe grand. But leso sidingo leso khona into engaphakathi kuwena that is driving that need. Njengani awucacisa? You need security. Okay. I-security akusiyo imali. Yes uyayithenga i-security ngemali but i-security ayikuyona imali. Udinga i-shelter njengoba sisendlini nje la. Umuzi akusiyo imali. But udinga imali. So khona leyo need osukunayo wena ngaphakathi kwakho osukufuna ukuyifulfill and then usebenzisa imali ukuze uthole leyo need. So into esiyisho singabantu sivele sithi sidinga imali. Singasho lento esiyidingayo ngempela. Sivele sithi sidinga imali. Kanti ngidinga imoto yokuthi ingisize ngisuke la ngihlala khona ngiye emsebenzini ngiphinde ngibuye. Ngoba ukugibela mhlawumbe amatekisi ngizothatha amatekisi amathathu noma amatekisi amabili ngize ngifike lapha. So ngidinga convenience. So into ecishe njengaleyo but ke namanye ama-topic esiwathintayo ilawa nje we-financial wellness uyabo. So ngichaza ukuthini nge-financial wellness wena ke ngichaza ukuthi once wena ingaphakathi lakho liba right imali yakho indlela oyispenda ngayo nayo igcina iba right. Mhlawumbe kushuthi angazi mhlawumbe ngathi indaba zama-habit ufuna ama-habit right mhlawumbe imali oyispenda ngalokho futhi ungakubeka ngoba into okuyinake sithenga izinto esithola ivalue kuzona uyabo. Omunye umuntu uzothenga umuzi, omunye umuntu uzothenga nazo zonke ezinye izinto uyabo. But i-financial wellness yakho, i-income yakho, imali engenayo kuwena ngaphakathi kwi-account yakho, leyo mali leyo mhlawumbe ngenza umzekelo ngabantu abalimayo. Okunaka ukuthi abantu abalimayo mfethu mase behlakula sebelimile sekuyileyo season leyo yokurip belithathe lelo thanga leyo bawuthathe lawo mabhece lawo amakabishi konke khona abazokudla kukhona abazokubeka bekubekela ukuthi bakhumanyolo kukhona okunye abazokubeka yabona nje ethangeni imbewu aphinde ibuyisele ngale. But thina ngemali yethu asikwenzi lokho. Nana lokho uzokudingela ukuthi ulungise umanyolo ulungiselela ukuthi ufake le mbewu le yabo. And lokho futhi kuchaza khona ukuthi i-wellness mfethu i-wellness ngesiZulu mhlawumbe ngingathi yini? Inhlala kahle ngokwezimali asinayo. Iningi lethu asinayo. Uyazi mfethu into enginothisile lapha mfethu ngoba izinto ezibaleke kanjena nangihlala lapha bithi I'll teach you how to be a millionaire. Oh so ile ncwadi lena incwadi ke leyo kaRami omunye umfana ukuthi uRamit Sethi India lapha neMelika likhuluma ngakho lokho. So into enginothise lapha ukuthi ama-views mancane yabo. So manje ngithi lento isho ukuthini ngathi ezabantu especially mhlawumbe abantu abamnyama yabo. Into lezi zinto lezi kumele engabe mhlawumbe sine interest ngempela ukuthi sizazi ukuthi impilo zethu ibe ngcono sikwazi imali sayifuna sonke. Kodwa umuntu I'll teach you how to be rich akekho umuntu obuka leyo nto leyo yabo. Yeah. Sonke imali sayifuna yabo. Yeah. So lento isho ukuthini ngathi ngempela ezabantu ukuthi asifuni kodwa ukuyi-empowerisha sibe nale information but sayifuna i-end goal okuyimali. Okay mina yazi ngiyibuka kanjani. Angiyibuki ngokuthi mhlawumbe ama-views mancane noma maningi noma ame kanjani. Ngiyibuka ngokuthini mfethu
ukusebenza ngakuqala I think kwaku 2015 ngiqala nje ukusebenza grand sharp yabo. Asike sithi ke uqala kwami ukusebenza ngangingazi lutho ngemali 2015 siku 2024 manje u9 years lo. Angeke mfethu ni expect mina ukuthi for 9 years imali yami nje ngishaya yonke lo mzekelo lo kade siwenza lo angibeki imbewu angibeki okunye engizokwenza umanyolo ngakho ngifertilize umhlabathi ukuze umhlabathi uzoba grand for umanyolo ngiyenze for every month mangihola since 2015 to 2024 sikubani sik April manje inyanga iphele kule ngoba sesingene kwentsha manje until March ngilokhu ngenza that same thing same habit besikhuluma ngama habits ekuqaleni leyo habit leyo igcina iba ihabit engathini engijwayele uyabo ngijwayele and akulula bethu ukubalekela ihabit. So into engizama ukuyisho weke ukuthi ama habits abantu ahlukile and uma sithi sifuna ukufundisa abantu sifuna ukusiza abantu ukuthi beshintshe ama habit lokho kumele sikwazi ukuthi kuzothatha isikhathi and ukubona ngani lokho ukubona ukuthi hayi ama views futhi afike bemancane bengabibikho abantu abaningi abakuthandayo lento le but wena as you develop leyo habit leyo ukuthi lokho uqhubeke kuyenza lento le uqhubeke kuyenza lento le makushintsha impilo yomuntu oyedwa uwenze lo msebenzi wakho. So bukela ukuthi maye u13 which means you've impacted 13 people unlike umuntu ovele wahlala wanga impacta ngisho umuntu oyedwa. So the fact that khona laba bawu3 ngisho bawu3 because yonke into iyakhula mfethu yonke into iyakhula emhlabeni wonke kodwa lama conversations mhlawumbe ngeimali abangesingisi okay angikaze ngikhumbuli mhlawumbe noma akuvamile ukuthi uthola ukuthi abangezulu mhlawumbe ngenze ukuthi abanye abantu ba-excludeka kanjalo okungenzeka futhi ke ukuthi abanye abantu be-excludeke uyabo kodwa ke njengobusho mfethu ukuthi basebancane abantu abazayo ifinance ayifundiswa ngesizulu or ayikakafundiswa ngesizulu asisho njalo but ke kuumsebenzi wethu ukuthi singene kuyo le finance lena mfethu siyifunde ngoba isizulu kwaba khona la esingafundiswa khona ezikoleni la kwakuthiwa yazini wena mhlawumbe ubaba wakho funda ngalolu limi lolu kwahamba kwashintsha but kwakumele qale kungenwe lapho bese uyabona ukuthi hayibo njengoba ubona nje nawe ukuthi yazi uyabuka ukuthi khona abanye abantu aba-excludekayo ubungeke uzoyibona lento leyo uma ungangenanga. So ukulwa kwethu akube ukulwa ukuthi siyayifunda siya-understand si-understand to the point yokuthi sesiyakwazi ukuthi si-relate umuntu okhuluma olunye ulimi uyi-understand even nange-sign language ngoba nayo i-sign language seku-official language yala eMzansi yabo futhi kumele sikhale siyaphambili njenge-ambulance kahle